Hi guys, video sing si hapadi ta da bani adubu video sum ID 16 class obini ko yam sang ane baduduna ai sa upload to ra ge to ne adu ni ma si topic se kaino oiduni ko yam ten steli ai na si ID haije do topic ani se topic 1 jina kaino oiduni ba ko gi level na ma le mai marking to ko pa mam le ko si gi mam la hon daksa gi skin ko adu ga rename ko gi maming sem ko to pa hai tare ko si matang da ne do mobile ni gi kaino hai tare kaino ji mam da explain to tu do do insta to ji ta singna wanted to skin mamang sala kan da to ras mam ai kap si footage ani mak se am ta man de camera ama na ko da kan iski r6 to ne do si je swaina thangjala ai di swaina jok thangam da ri si je to gyan da ro ai di footage karam mano ai di kam camera ka gyan da ro to si chapi ro ba chapi si kam gyan da ro an si po si swaina khang na ba hai tare ko swaina khang na ba po ni do swaina si po si ni do swaina thangjala kan da swaina thang si na m15 na kapani hai bis mai khang da ge matam si level le na yaw si level chapi ra kan to si gi mai kaino le mi je ma chu je swaina paring lai ne ba ko to yellow khan bi rani si ta de m15 ni aina khang m50 to si de ama thora jo bra si gi asangba kaino no chu yellow ma chu le je swaina hi go ma chu le je to jadi si ji kai to ge ma swaina on tho ju ai ko swaina ngali na on tho ju ai to se thang la to swaina blue ne ba to ta di to si khang ya swaina tawi do by chance khoi na si ma le ko do si ma tabi ma hai ba ai hane project ai phalak ke ba ai do ai na wedding ma su lo editing to lo port ma ha ai si ji ma gyan ta bi le ma ma do ga mo gyan ta ma em ten kam ta hai sa ke ba correction project thola ne ba to si da kada le o si wang khai om ka hai wai bo ko ai da wang khai om le ka yi project om kap sa gi ba gi ne ba ko ni putis kathat ki ba gi ai da to si sequence mam de ai bo to ke ba ko to si je full wedding am ne ba ko si je do si da ma chu je adum chap ma la paring wena mane ko si je hai si gi matang je sa sana sa si ha si gi je bor kai na gi matek ni ko si matek se hai ta di si si kundo leng wa wai si kundo leng ne hai khala jo si kundo leng wai khang de matam si level on thok bi ro sa na khoi gi wai ni green on tho to sa le ga si matek si ma kano taw re no khoi gi kai ta upload to ram si bo ning adai amaga si gi level gi matang gi sida tasina loire ko adu duga mam thwana level ji thwana semi have si ni level sima do mai si gi kano adjustment le aga loina green chali lo ra aina hu sing ba ne adu bu on thoma ji ko no sim phare duga suppose si kundole mo ji da ba chance ko to sim tek se phajade kathat piru sim tang je ga by chance hai khala je level ga rename ga click o sim tang je suppose wari no matang pi rage pi phara o si da ro ni sim tang ji bu camera ki tang hai me sem do pi ro ga hai ando ka mai to no ma client na ma ha ka to ne yo ta dis mai na client phami na ne mo yeng min na kan da sa rose thambi one ko du ga sa na rename to horo ne span rename to rename ka yin tha ma tam da ko gi Soalnya ko rename tha bi ni rename tha ni do delete
delete lere delete this clip and happy lore I thought how many to the 12 delete this clip and I can't in the photo where she kakado photo and so I marked on my one do you put cut in China to was a she got any do she level musung rename gi can was the wedding to my shovel or a program the wedding was it thoina pun gan ta thoina sim thoina toroga tawdini du aduni ngasi level amasung rename gi je ma'am solution dare ngasi kano je rename ga khoi level gi matang gi ko ma'am ngasi video se gan ta bi ta ga di dum fajaba comment dum tawiramo aduga makha kai adum simsi ki khosi ki habdo dum comment to biram haidi kai tutorial to jaro go haidi aina khangba aina kitang knowledge kitang phangau ko pa gumbo oi tar dem to jarake aduga kai tare sigi edo premiere se loibaga dum ai photoshop ki aina sum khangjaba ko hai tare no preset ke maram da dum the effect ki maram da hai effect ko preset dum kesu dum pun dum ta ju kesu kai de aduga aina marakta sum tutorial gum de sum ju ai dum tawge ko ke haina do ai sigi edo premiere season haidi mai sigi class 1 dena 16 jibol sita dum losalam ki to adu gi makha ta ko de ai sum makan eno do sai malo official ama ai gi second channel do adu den to jara ke to ne do ma ngasi video se sai losan jara ge